Omani izina loryekorora kandi izina ryo kwekorora y'umunyeto izina ryo rukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu erije kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubane gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Oye necho urkwenda kumanya ahabukwatirine no buhinji no burisa abarebi ba TV West kororyo munyeto no kitandika no tunga kasente kawe kaci reka tukakoremu ecyamagezi Borua kabiri shaishatu nechuye kaze kiro netuba twinire programage eri kwegesaho kuwa kubasa kwejumbira mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura okurabira umwogogo hakwarwo rutoke wahengo rutoke omwaka gumwe nemyeze mukaga mutaka kuzumukatari tuyamchia seed oil tugipakinga kandi tutandikira gusupplyinga ho mu supermarket yagamu na pharmacies wana okora no tayakurambura inspect if you don't inspect you don't expect farming arimwe cyama cyamani Borwa kabiri ishatu nishuka kusya shahina tuba twine abahinji n'abarisa bo mutano omuherezo wawe ndi Ivan Tsimi binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kuhimbisa nico twebembeza burkire obwo turi kusima ruhanga ahawe cyonco cyamagara agatwire buri Sunday shaishatu zakasheshe aha program yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umuyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubana batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo You are so different. Oh, yeah, we don't want anybody. You call it kabali. I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. Hejuru kuno teka shara, uzima jikume kebendera. Dika yoko fantasy. I'll be a ninja, you're sexy ninja. Yamwa, sisabora kota, niwa pesana buleno wana geta semera. Wali woba hustler, 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 get the people. Wobula woba musibe njegere. Oyu no mukuru nkembaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shibutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda Oteferwa omuntu yabanda ati madina china tintinent ikareba ngura musimu ikaza kushaka tuwe arikunire abaje mutamwise omuzano gwo nyamurungi ogwa Ankore Actors ati bwemba tinkwikirize kogera toyogera ohurire TV West Borua kashatu no Rwakana shahina zecho omuzano gwo nguba murumu ebikwegesa birikushemeza kandi bikakushashanura busa Ankore Actors nubwo muzano ogutashemberire kuba nofera
okwenda kwanjira ombuhereza omubyemizano otaferwa program y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necweka zihangwe aha TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe porogaramu eji neyigesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa oburwire obu turi kuba nituganiraho n'abahangu tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ebiri kugaruramo umujinya okumanya n'ebindi bingi imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza nitubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa aha by'imishuburo n'esente ebyakubasa kongera amani omu rugendo rwawe rw'obukozi urwa kashatu nituba twina abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okuba w'amani ningashiba omunyeto ku buryo w'amani izina n'oryekora kandi izina ryo kwekora ry'omunyeto izina ryo niryo rukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwindura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitubendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kuba nigashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe twegiteho aha programu yareba hindijire ahitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabeninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina nyine ukana abana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwe nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabano batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera kintu ekyo taryebwa magara gawugona izina nikamazima ayi abanyankore nibagira ngo entasima haburo waje mwini ntwara umugisho kusima madamu asimwe Aneti yebare kuba muzire ninyushika nukushoma ishomero ebintu bikaba bitangwe nango mwe feasible kongo kangwata hamukono wankunda nabo mwana wambero muzije mwene urahanga kumpere mishi ningusima ntine bwariciro nkera hamutuma yebare naha hindi oine omukono umuryeche mukama akumpere mishi
hariho ekyeshongoro omu bibulu ekinkwasa ekikugira ngu yesu akangirwa embabazi ekya T-Paul mwene aka keshongoro nanisha bakagendere kimwe aho tuwewa bushezo mbabazi habo kwikiriza konka imwaba mwini ekihika nimurahutse muzakire. Amazina ni Nyesimba JK and of course nyoeri izoba nija kusima munywani wanje untaragambo mwizina but niyenda kumusima kugira ngo ebero kibanza byo kubanza 2024 nkagenda narwara nabakubi ntine zirwaro ntine cyo kurya yandaberaho yamfaho yashashira all my hospital bills yamfunire cyo kurya yandebera kandi nabaje kazagaruka mu rumonyi namani ninja abantu batakumanye cyabireho konko muntogo kwa horhona mukama akunkumere kandi akeshongoro ni nyina bakumpere. My God is bigger okurugo wa best Emily. My God is bigger than any of my troubles. My God is bigger, He is bigger. My God is higher than any of my mountains. yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanje mukagi 2 98 82 nkaga ni 2 otebeze eki yakukolire derensiyone manye kuno muntu w'umutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Welcome home to entertainment. To Wi-Fi everywhere. To high-speed internet. To security. To first-class support. To convenience. Welcome home to MTN WakaNet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/WakaNet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Omurebo wa TV West Murunzi nakutanjera eshaha ezagacenchwire erizoba turi live ahari The Arena Villas and Hotel next Shell Makenke turiyo muri Makenke aho murembo orwambara kandi amakuru gita gacenchwire ekireki niho turikwijaga kushikizaho Uganda erizoba yayegita ahansi yona okujaguza ekiro cy'abakozi ningashi Labor Day emikoro yihanga yakorerwa omuri district ya Nakaperepeliti kandi President Yoweri Museveni yaraganisa gukora hanshonga zona eziri kushasha abakozi. Oye tungane be parade admin ole boko left and Let us renew our collective commitment to workers' rights,
dignity, and social justice can build a nation where every worker is empowered, every job is dignified, and no one is left behind. Let us build on the progress achieved through initiatives like the Parish Development Model. Our call, Your Excellency, encourage Ugandans, encourage the nation so that we start the issue of saving. 29.3% are self-employed. 24.5% are into family business, supporting a family business or working in a family business. Some people are paid as low as 3,000 per day, Your Excellency. That's why sometimes when you are driving, you will find where the people are within industrial park working with a large number. Your Excellency, we have this practice which we will bring a cabinet paper on circumstances where established companies are now using agents to recruit for them and negotiate. The agents are the ones who negotiate the wages, and they take the employees to the companies, and when those employees get a problem, the companies say, those are not our employees. We are going to create more jobs than the jobs in Uganda. And the formula, which is universal, you create wealth, whether it is of government or of individuals, and the wealth creates jobs. So you have patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation. Therefore, even where we are now, the jobs in the private sector are many more than the jobs of the government. Agriculture alone will create so many jobs. When somebody gets money of PDM, he creates wealth. Aba TV West ni Senyumu Gideon. Arach Felix. tugumiza munana makuru ishabarisa witware ryambara Lambert Binumugisha yashaba abakozi okwehara obushomankuzi hamwe na no gukora bingwatireti ebiyabira bya omubutumwa bwe obwamushomerwa omushuganisa owobuhereza omwitwareri Reverend Father Deusdedit Twese Jomwe omukujaguza ekiro cy'abakozi ahari Nyamtanga Technical Institute aho mu Rembo Rwambara. Izoberi Uganda yayegitaha amahanga gando kuze ekiro cy'abakozi omunsi yonna. Aho muri Mbara omubutumwa bwashomwa Reverend Father Deusdedit Twese Jomwe ishabarisa witware ryambara Lambert Binumugisha yashaba abakozi okwehara obushomankuzi hamwe no gukora binkwatire cyo mirimo yabo. Nimba higa ngo tuyongere kukunda gukora tukunde emirimo yitu abo kuba noreba abantu abo mu cyaro nibakira kutureba bagira ngo abegire no barisemosho kandi ko namazuma ko kuza kurya bakwereza omusona nehuma ihumo gikwatane mosho omusyo gubani go gwashara mwene ngira abantu bagira ngo nturisemosho nibabashyikire konka kirebeka ngo nahine cyo bakureba mu icyo tashemerere kuba nokora ate cyo riyo nokora kikakira obundi cyo abantu bakuteka tekamo Bano shaka ngaza uskorea bine 100% hariyo unemployment nangwa net ne kandi tubine na Windows mbashubura abakozi naba training abantu omu industries babashubura amahanga ngone so hati ito abantu jakuzerizo twani bansangu turiyo training abantu abarukuza gukora. Omutumwa bwa Archbishop Lambert yashaba abakozi kuba bekambi kandi abakozi abamazima. Turyaha kugira ngo turiya abantu abakurugo mu iguru. You start small, you'll find yourself very big. Konko muri ebyo waba no chikora, be focused, manyaho kuza, manye cyo kwenda no kuwakubasa kukitunga. Technical skills are the way to go. Arobu kutunga issues nakamotoka kanje. Oshanga nigura nkaboneti nagumani nkareba antinkara nkambisho tine kinkubasa kukoraho tinyine na skill yo kukwata nkombi waya muriya ukagira cyo waterezamu
omumoji twara makanika wore ayareba hwati yakwata okache motoka yatandika kutambura umushashura sente agenda atakozere na changu so twena twetaga skills. Omukoro gwakorwa hari Nyamtanga Technical Institute aho muri Mbarara kandi abashomesa b'ebyemikono bashaba gavumenti okongera kubateekateekaho. Training emikono, training obutuma, training engaro, training amaguru, training ebiti. So twantuza kuzaze waka hati icyo tukora tugirasta. Buri kibanza cyo kwezi kwa gatanu buri mwaka ensi yona negitara hamwe kujaguza ekiro cy'abakozi kandi emikoro y'ihanga umwaka ogu yakorwa mu district ya Nakapiripiriti aho President Museveni yabari omujenyi mukuru. Mutaka ruha mureke twimuke tuba abakozi tutungure ebyanga byitu tutungure ihanga ryitu twaturi hamwe ni manya tubuzimazima hine cyango twena esturize kuganyirwamo. So happy International Labor Day. Ahabwa TV West nde era achiza izoberi Uganda ya webare era chiza ntugumizamu na namakuru abaturo mu cyaro cya Kiremba omugombora eyariyonza omuri district ya Tegegwa nibetombwitwa ahabwa abantu babo okubakwato miringo y'ekishobobo bakabigatira omubihome enshongeji nibagegekera omushango gw'abantu mushanju abayo kizo munju omucyaro cyabo. Omukwezi okwa Kahingo ningashi okwezi kwa mukaga 2024 abinazi bakatahirira ekayo mutura Paulo Kabatangare bajemba mu murro hafera mu abantu mushanju. Tabashaba kwihangana no gumisaraza enshongeji ekarigirira hamushango ogwitaka rukwingana hika 5 eryo mugenzi Kabatangare yabire natongana na muraranwa abantu bitu nibarara heru abandi bakeshereka tubakiba mu maka kandi abingi tutikatika ngo bakabatarira mu mushango ida akuba wari bako muntu wakinoni abo no bamugito mukosi yabantaha kandi yabatari na munyabuzari waha tukakirimba dutangara bato yaho turango wamize kiba mutoire shamwenda zekiro shahina zekiro bene kiretiro kutina ntampa chabango nkwata y'abantu mu kigeke cye cya Kiremba igiye kuyahindukamo atlist bane bendo umuntu bayije umburyo oburkumanywa nore mugenzi Kabatangara kaje mu Kiremba yona niki niye twashabira mu cyari kibasika magistro argaje ati party eyaba umushango uburyo mukoti no abasigara bagira ubusinyi atokora mushatugira ngo Simoni tayina ahari tayinita abatura nibagira ngo kwihekikorwa iki kibaho takabaho gabusinje omuri Kiremba omugombora eyariyonza omu district ya Kegegwa abo kuba abantu abo tugerizo kwata abo tubintu tumanya ngo nubo kandi turi kubamanya ngo nubo tuyine obujurizi koti ebari kwiyebarya heru bariyo ni barya butara enyimaho omumakuru gitu agacencwire tukakoreka batabana bomugenzi Kabatangare barikwetombwita ngo abakwasirwe barekwirwe kandi nibabatineseriza aba nibagira ngo Honorable Jackson Kafuzi omunyishengero wabo kandi omuhwezi w'omutonganirizo w'ihanga niwaryo nyuma yo kurekura abantu aba kandi tuganireho na Jackson Kafuzi ahabera kumugambwaho mwatandikira nkaha kugamba ni nyuwe nkubarekera already system niko ekozireki ekya kabiri omuramuza atakakurekire aine nokurora amani gobujulizi tiriko obaraba kwasire emundu ali hamuntu norasi noborabola advanced age nikisobora kuguma koraki kulekera. Sulaiman Nyakana speaker w'egombora eyariyonza omwaha babire bakwasirwe ahabwo kutekatekwaho okuba yayetabire omukikorwa eki konka kaheza karekurwa nagira ngo nobwa hati ayirarikirire abantu aboine n'obusobozi oboine otataho umani gona kirimo nifoka itongo abo kuba buri kaire kona niyo manyire orurimi n'urulinyita
Nigeria bakarwana bagamba tuliye tugaruka hatari. Abebembezi bajumirire okukwata abantu omu miringo etahikire. Nobyakabaine arrest warrant ninga shaine kote mwikize kwatwa konka bashobora banotfyinga district head ya district tukamanya ngo nakana nanka bari baza kwatwa shongene yebwe kizuno kiraba cyabayiro twamanya ka polisi noja kwatwa omuntu hakyaro nobanza kumanyisa chairman w'ekyaro imanyira hati bikahinduka bita. Emishango y'amataka omuri Kyegegwa neyeyongera bwashesha bwira kandi etwira amagara g'abantu bingi. Amakuru aga gashakwa Philip Murangira omuri Kyegegwa. Webale munonga Philip Murangira ntugumizamu na namakuru abakaze emitwaro 20 nabateganisibwa endwara y'okutonya ningashi eya fistula okumara emyaka 9 ekitira amagaraga bingi omukabi na n'okureeta okucumbagira kwehuriro y'okurwanisa egi. Minisitule y'ebyamagara neyereka ngu abashaho abahangu okukora aha ndwara egi nabo bakiri bake. Bw'enshonga egi Mbarara Referral Hospital hamwe na University batongoiseho course ey'okutendeka abahangu okumara emyaka 2 kwonka nibenda Ministry emaririze enteekateeka ez'okuzirwariro rya Mbarara okuba National Referral Hospital. 1, 2, 3 and we pass. Okushemeza endwara nka fistula nikyetaagisa abahangu b'amaani kandi ihanga ryona ryine abahangu 5 abatarikumara wageragyeranisa n'abakazi 20 abaine oburemeezi obu. Konkana munonga ekyekizibu ekyokushanga omukyara na enkare neyereta kokumara kukimanya obwire obwingi omu kuzaara omubwire bw'okuzaara abantu abaingi nibafutara bakifutara babura kukimanya nangwa nabakimanya baburaho kuza. N'abashaho bake ezeshaha twine abashaho 5 abari directly employed by the Ministry of Health kandi abari trained on urogynecology ninga specialty age ekujaga abantu abine fistula. So watunga fellowship nkeji ekutuyambaho kandi eriyo muri Uganda nane tuyambaho kuri abantu twaisia a service much closer and much easier to the doctors abari mu bihanga. Ukujira Ministry y'ebyamagara endwara ya fistula netera kuteganisa abakazi abaine entaasya nkye ekirikureetera bamwe bafeera aha mukeno. Half orthopedic surgeons have nothing to use because regional referral hospital cannot access the plates, screws and the rest we use. We have a gynecologist cannot access if we follow our order, the designed order of a regional referral hospital, we cannot access what we need from National Medical Store because we are called a regional referral hospital. Shago kushoma konka gwe kutakabireko abukerizo twantu launching a program yokubanza mu ihanga na no mu region East Central Southern Africa. So mukishago gwe kutakabireko atobwa abaho ninganda kuri abacyara bingi bakucejumberamu okugenda kutandika omwaka guno omwezi gwa August. Tujja kuba tusobola okutwala abasomi ba students basatu buli mwaka basobola okusoma. Abakazi 200 abarikushemezebwa buri mwaka Mbarara Referral neshemeza abarikurenga 150 kwonka Professor Musa Kayondo nahabura ebyenekorwa okwerinda endwara egi. Ye condition omukyala watandika okuyika omusulo oba obubi oba byonna nga kiva nga aluddewo ali mu kusindika okuzaala omwana n'afuna ekituli oba n'ayulika natandika okutonya omusulo oba okutonya obubi oba byombi wamu. Ekiseera ekisinga kiva ku bakyala abazaalira mu byalo oba ne kiva ku mukyala nga aluddewo ng'asindika omwana nga tavaayo. Ekiseera ekisinga omwana atuuka n'afa nga bamuzadde ate omukyala n'asigaza ekyo ekizibu ky'okutonya omusulo. Okutongoza programu egi erabe nemara emyaka 2 n'orutambo orugendereire okumaraho ibara ry'abashaho ba fistula omu ihanga. Gashakwa Chiru Ramadan.
omurebe wa TV West Omurungi ntukusima aho uri kuturebera hona kandi twebaza webare okutorana kureba TV West amakuru gita gacencire ekireki twagashomera ahari The Arena Villas and Hotel next Shero Makenke aho muri Makenke mu Rembo urwambaro nchirize mbase kuba nimpumura ho kace ninjagarukana n'amakuru agandi. agarukurataho nagakushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe agarukurataho abaturo mu rushanyine betombo itirabebembezi okubanaji rombo hereza twine mu mizi twine mu mashanyarazi enguto zimwara bamuni muzireba nabyo ne bahandagazi agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe omwana wa P2 ayanga hata kuja hisomero umuzaire nija nangambe headmaster mwana yange hisomero hati nyongende muiheyo alo hungamba abazaire abandi akakumuniyagiriza kuko kwato kachamulo kaleta amana babajoga bata bazaire omwana nakujoga hata kwaka kuita hisomero neno ija nogamba mwana yange hisomero myaka inga amuka yo bike kibairo nisaba abana mu bagare hisomero LCs, please, mutuyambe. Dropouts, okura ntugamba abana baryo musomero tibagenzera handi tibagire nkaha baliyo. Everything kubienda. Penkoni. Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 manager ogito wagito ko kaba tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe nawe yaringe byoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ngende mbogo yoka
omwana abamulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma izirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri fotopoto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu n'itano nshanju n'itano narishi tutayire ahakibanja citu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives our passion. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha kituzi yenywere kituzi ohurema twenge aha mumiro nikikorwa kurugo mu kituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba Kituzi Farm Company Limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo. Kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga. Kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 001. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batungire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abosho n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora cha ichenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatajigit gona esimu not mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi. Umukoro kutaliko kofi kombucha bareno mukoro wawe kabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha nga tuli Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba muwara nga Buganda kombucha gana abantu kujja kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuli bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kati wasinjira kumiroka ne Buganda coffee na yali kulukumiroka Buganda kombucha. Kuruka yoko mukahumuro tukiri live ahari The Arena Villas and Hotel next Shell Makenke ahumuro Makenke omurembo orwambara no turukuretera amakuru gitu agacencire konka abwecwekeki ntuje ko bantu egitu aho omunyamakuru witu Richard nahabwe naija kuba natwara omunshonga ntwenda tumanye akaruru karukwirira aka LC1 karukwirira hiyo kuterwa ebiro mukaga byo kwezi kwa gatano bikija kuterwa esande kwija urwa kabiri reka tumwakire abo kuba aryaha na timu yona babase kubamba tugambera imwe mukayenzire omwebembezi omuraronde ningashi obaratera karuru abakore binchi Richard nahabwe nakwakira kandi twari umucekeke yebare munonga Elias Rutugusanko kubanyanjirana banyeta Richard nahabwe ndiyo munyamakuru wanyu mu district ya Kazo bwa TV West kandi nko kubagamba twaherize kutunga roadmap hati roadmap herize kushora karuru kaba LC1 n'abandi na structures za hansi bazakatera rwa kabiri wese andegera kwija nawo nayegayitwa habantaba umurembo rwambarara kandi Eden district Mbarara City North abantaba turiyenze nakubabuza bakabere nibenda mwebembezi ki twaza kuhirira mu karuru bakabere nibenda mwebembezo bararonde abakoreki ntakushisha shaha nyen kumanya banzera no mu cyarogu atwe yanjure otuganda David bona bari ya TV West kandi nsima kundeta umwanya gwa TV West
kandi ntusima chairman witu atuyo bukurembeze obaye butuireho na NRM yito abina magezi bagura mataka twayombeka twina mazigitu marungi kwento atine shonga ntubura mu buhereza buce w'amasanyarazi nshaba amasanyarazi shaba mizi mwene bibyaterera ito twine shonga chairman witu abaye natwaraje erito koranoria twanshaba nyena ni shaba banywanyi banje bona bakunde ba TV Age tongere chairman witu akarure kisanja na mzee chairman wabono chairman okay nonga umusoyizo ogu nawe yategeitaho nonga ambira amazina gawe kandi ngambira umwebembezi nkachairman rero si wanu okayenzire ngo akorere mu rumoki webale mnonga bitu nyenda kuanza kusima TV West na government yitu ya NRM abantu bakora norya tuire cyapa cyakatare hakizo mutakariti yateko omuchapa mbenu nyenda kusima chairman witwa Koza habo tukorere ntunguke town yakurakurana mbenu hatike kura kwine kandi hiza baburuka mbenu twansaba twenda tugumeno mwebembezi arukunde ntunguka kandi arabase kutwara omiso konka abantu ningambara ntimwegendeseze baburukabo abo kubakatare kitwaza mbaburuka nkaza kugenda mbenu nyenda kusima abantu mwena tugumena chairman witwa Koza abase kutwara umisaba kwani watu yatukumirire itaka ryitweri yahiza kurgaho ati akatara katoka kwasa baburoka nikaza kugenda so chairman Kakoza nogu niwe chairman Kakoza chairman abantu aba okuba kusima bakongera tamu unonda already kubakoraki webara munongo mutebekansa programu nko kwa bagamba amazina ndikakoza Joseph endaganensi nasima staff ya TV West okutweta omwanya ogwizoberi abwa ka program aka mwenko kumukukimanya program za hwiri omuyanga ryona akaruka flag bearers ba LC1 nako kuterwe biro mukaga kandi buzimazima turimo turonda karuru twayihandikise umusero wanje tuyandikisa abantu bashatu nyenda kusima abantu bakora norya obushake cyo mumpiro butubenza ko yanditse amana gumurekere kumuragumizemo obuhanguzi no bwita abantu abanko kubagamba tutwire no buzubwe cyapa chakora norya nimukimanya bitosha nanguni nya kusima TV West nimwije y'umutuyambo umwe twatwineka RDCs nabandi bebembezi twenturwa ne chapecho konka ninjiro bwebembezi obwabire ho tubagizire muraro kwenda kutamwa mana kube chapecho okukiri kishebe kuba government neshashuri itake ry'abatuze omwanya bukagumiza mu nentungu kora norye gikureta ari mucyapa nyondo kuza kuba chairman kunashangire nkoko mugambi yagamba chikakiriye chishaka nyumba ntaba training wa RDU nkaba RDU na kumumwanya abantu kubandeberanye no muramwa bampobwe bembeze mwene cyapecho kucyakorgaho nko kwahura abashije abantu bagira ngo batine ro muntu yija broka no maba broka bakamanyire byemfuna hazije kigambo broka no kubrokinge by'abandi utine mu cyawo mwene ushe kintu cyo kucyakuba kitabiro aza government abebembeza bero arunde atisange iki nko karya karuki hanga ryona tukakwatanisiza hamwe abantu baba babatori n'abantu abintu umutima nko gwanje nintekateka ngu ecyapecho cyargaho kora norya nija kubeya mano muri Mbararanos na hatesi yona nekimanya Mbararanos niyo town erukushorozo mushoro gukirayo omudivision neje yambararanos okay yebare munonga chairman mkono gwanje gwa buriyo tinkwenda gumo kuyonka kantunje umuseyizo guna wayanjire kandi njangu nonda no bwa chairman bwa NRM abantu no baraganisa cyo manifesto yawe webare programa kandi umutebekanisa weri izoba kambanze kutwara umushago kusima TV West nangwa na radio no turabe turya TV kandi tusime nimwe ba programa n'abanyeta mugume Benoni gamba nokora chairman wa NRM abwambara stenosi kandi orkwende ntebe yobwa division mayor abwambara stenosi bweno nyoni jagamba bebembezi abari general ecyo kubanza wakozireho kandi kakuma amataka agashangirwa muri division yanjye ninyendo kukizayo amataka mingi aganakumire kandi nkagaruka naba bambagamba kora norya tukagezaho twakuma kora norya akatare manero sisiri nakuma umuntu akore icyaro kubasa kandi akore ari kugamba konka kutari kugira ati zona abatezi bakaruru bwembezi kandi amana gagabarga mbwe ntatumukoresa amana ganyu muri ingurize mutero bururu bwenshonga kurga awanu
aho kwantwija kwika ar president muringurize mutero bururu bwenshonga kurga awanu aho kwantwija kwika ar president turufutera akarurako na munonga structures zitu za NRM road map zikashohora kwika ar president kurga awanu kwika president na nobuchiko no yabare munonga chairman anko kutwa zagumento ba just byona neza kuba neva ebare munonga mugumeho kandi tubakunda. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata Itano, chenda na mwenda, ananina, tina events. Nito tuango muri burengero rw'izuba, abino muhereza bw'umurembe. Umuzeire ukayenzera umwana wawe ashomera muri Kampala ukayenzera umwana wawe agira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nbaryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa hari Maya Nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 hashatu n'ishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina anana munana shanju n'itano 00 Green Top School Pre-Primary and Primary learn today lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary then boarding school. Katochi Eino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi Eino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi Eina chama chayo Katochi yerya mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufana na bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajjango bya lususulu nemeseza amaka kule bizigo wisige ebizigo byonna biganye ulususulu kulemesa amaka kikino Glow hand and body cream mbadembe gulide mukazi wange Glow cosmetic products okuyoyota ensusube kansa balina Glow hand and body cream Glow herbal petroleum jelly Glow perfumed petroleum jelly Glow junior jelly Glow hair jelly Glow hair pomade Glow hair conditioner Glow hair shampoo Glow hair relaxer Glow pure glycerin ne Glow baby powder ifune maduka wona ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference.
otoraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranywa mpora naryona birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abanashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sero na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhoro sero na retail Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumurya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansugo mu motoka iriyo nenyusi yo guje hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwami tera chairman wembaga atongeze yo nako kishahe ito twe tuyo ntuno diplomat akatwe kanuzira hanga waje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine nintere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekozi ko mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Ombare gw'abantu abarukwata uburwere bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nubagamba kuba bafire uburwere bwa mpox no bujanjara buti okwikandira kimwe no muntu owayerekere omanyiso no bubonero bw'uburwere bwa mpox nkorhererwa hamubiri okwata habinte bikozi bwo murwere ninga amezi agakorwa mu birogwe obu no bumanyiso no bubonero bwa mpox okwemba morro orhererwa hamubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunyo okunukora kubasa kwerinda uburwere bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi no muntu okeberwe kikahambwa kuba ino burwere bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozi bwo murwere oyino bubonero bwa mpox gumona abo mungaro orukozesa sabuni na mezi ninga kugumana okozesa sanitizer tungo mubazi okutsereka uburwere bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato wakureba ningo katekateka ngo muntu ayino burwire bwa mpox tera hanamba etari yokushashura sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha ahamukutugwa you report ahari 85 not obutumobu no kureterwa ministry y'amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore iri zuba nzakutayire cyaro moviti butoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa nebujumana oyizeze urukugomshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhe guna amazombaneze bawe kwakundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omushipa kimwe enkanda zoona zikaziranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka y'okunabisa abaana baabo omwana nabasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ninga she ovacado papaya movit okweyesiga izooba lyona. akemba mbara no mahabarisa barukosa mizgenumi okurga omubayulas okwati ogwengo madayale famu erikushango muri bwizi bwera rutoma taune kanso kanda hafamezi ai nebirungi byayo nashamuna jantebe byo kujangunze kukozesa muringe ndijo
nakoresa AI. Icyo kubanza cyabyo no mu AI nshangiremo nozaza enyena na rente yo kuba noyenda. When AI ekirungi cyayo nozaza enchoche. Ekike cyo kuba noyenda, breed yo kuba noyenda niyo yo kuzaza. Nagira ngo muri isoko ndakakozesa mizigenumi okuhati sente oshemerire kubanza yamanye birungi byayo. Kanyo kunatandikire omuntu yana ndakoresa AI icyo kubanza cyabyona nobanza oyetegereza mwene omuntu akwetegereza akarungi kayo, then secondary acheza kwetegereza akarungi kayo hataho oyikirizana abo kuba nayo AI bakugamba mbakujangu 99% nofuna mwene cyo kuba no yetenga kugira ngo ngati wateka mamiza genyena 1% muza kushanga wazaze ni nashobora ngo murisa ashemerire kuba ryo muyonjo kandi ayinena n'ibyo kuriya birukumara okuza kutandika kukozesa AI. Chamani ari AI icyo ine kubanza ukatebekanisa no kureba ngo oryo muntu omwechochi oryo muntu oyine byo kuriya birukumara kandi na n'ikindi oryo muntu orukumanya buridi eyorukwenda ento kugumanize maze rukugaruza nicyo habiri kuteganisa gw'engoma famu bitabayirasi bintu mubazi oguru kumara kw'ekizibeki hamwe na ebyo kuceberente okureba yabe kwasize hati noza kushanga timing yente kuzo muhiti wachibara kubi udisavinga igarike garusa kandi obuyagaruza automatically no wayine garuka kajibara ukateka mamiza gandi ijo nayo nishobozeri yawe. Then ekindi AI na nakugamentu noza kushanga abe no expecting nyine ahakuzara kushanga ente yakwereze ni konkecho notine ko kuchikora bo kwa bakabishomesa babitwegesa batushobora ngo icyo nkija bwishe abarisa bingi twino buzugo ubwente kugariza kwemaze kugariza ninga shente zabo zitakuzahita ninga shente zitakurinda cyo bakweto kurinda so twinaka kabaze baketa multi-90 nikayambente kwa kurekurama kuri marungi ga kwarte mungi ekasayikoringa je ninga shi ekazomu mukurinda umbwire bwayo ikirinda bakajemesa ekakora ki ekakwasa nene ekachirizo go stock heza mezi mwenda na no kutere kizumu ekakora ki ekashitera ki enteze kuremura ikizumu zaheza kuzara akakantu kabayambanje enteze kugariza baheza kuzemesa ninga shi ndimu kujemya nakantu kabunji munonga ente kwera kuba nebura y'ubwire buce kuzara nibagirisa je kandi nyina yaheza kuzarwa nibagihereza umuhondo bituna n'abayirasi n'amatego umuhonda gw'ibine na nebinde birisa ago bari kuhereze nyina organ okwezo kwa mushanju no kwa munana no giteka yonka abo kwebyo kuba nerya ngapta kushana ebye zindi at least nka 80% nebe dry matter ebinyase byomere ushanga no gihereza nkebe binyase bindi nkazara barabu nkebyo ugiteka yonka akabazi nakenshi wamutera mudonge nshwa muteze zaza stile mani ninga ka booster karumo muhondo karuna na ebirise bukha amani so noka nshwa mutoke kuzaba ninga shina ya kuzaba yaraha ninga shi nyinayo tiyabasa kusaba ninga shi kujonsi ya kutomuhondo nubasa kwesa kakantu ninga shi jinjwa mutwe ntiza kundishika chirumu nonge kashanga niyo wayo so tukisaka kabazi mukatekeleza ngo mukanwa njwa mutwe ndachika makunyasha yaga tire hamagura kembabazi hino buhabuzi obwahira barisa barwenda kutandika okukozesa AI hato muri so akubena ndafutana kakwesa AI nkabe ni mu recommendinga kozesa amizi hati nyonkanye nka high velocity hariho marakai hariho power bomb hariho radio
hatinya wago nugo miza gunkucara kukozesa konko burungi bwago bungarebereho icyo kubanza cyabyona ni bizara enyena nungi kandi mpango ekitongole kya urasi kyehireyo okutungura omutindo gw'ebyo buriiso mu Uganda okurabira okuhereza abariisi empewo nungi y'ente z'amate mingi. Aha bwa TV West ndi Elias Rutugusa. Fiona Kembabazi. Tugumiza n'amakuru eminyeto omuri district ya Shema bashabirwe okwehara imico mbi hamwe na no kukozesa ebitokoza bwonko okushaboku kuhirweyo Fred Cham Rigita or RDC wa Shema ogabira rya hamukorogo kwendera omushomo gwa patriotism aharinganwa high school. Barukuhendera okutende kombyo kundi hanga ninga patriotism aharinganwa high school. Fred Chamuzigita RDC wa Shema ashabire eminyeto okwehara okukozesa ebitokoza bwonko ekyakubasa kuteganisa amagara gabo. We are training you to take over the mantle so that we can have good leaders. Yenzakare, you are the trustees of this land of our ancestors. You are our insurance. I also promised them that in the course of being good citizens, the head teacher would arrange at least every class on Monday you come to police. You see what happens at police. You see how to avoid issues, isn't it? Abebembezi bashabira baziro kufaha mwana w'omojo ngwahabwo kuba arekirwe nyuma. Boy child omugenyi wito omukuru no chimanyangwa abuzire. Boy a girl child argireyo with women emancipation yargayo munonga azomojo yaguma nabure. Mwena abashija ngo kubarya okuba traininga no kwenda turigire kimwe n'amani tugaruka mu position yitu etatwarwa abakazi nangwa bayenzire nobwe nangwa tugende nabo kunga batatusika kandi mbagambirije abakajya ngo mwajabira nyewe nabajya ni ntetica wa kibingo garu sari yabishicubonga atukumuraje abirre abishcuba kibingo bakushwemo ba tuzakugira abishcuba kine bondo bo kubashwera yes so boy child mwerwaneho. Abeja barukurenga mu rukaga aharinganwa high school nubo batendekirwe omugandi abeje 19 ahari kitagata secondary school mu Rushema batendekirwe okundi hanga ryabo. Ebi bintu yedini ya theremu na politics za post colonial rule za multi-party system UPC DPCP kabakayeka tukagenda byatabangura ihanga yatsigara teine mukuru abantu bona nk'abana bato abo mu primary school ko abantu barwando mbiyongo mwene ntwena ngo abana baitu barijemu bashimukire bakumanya icyo gukora. Amashomera mingi mu Uganda nigagera kugira strike sometimes icyo nchiba wabugera ngo abana mbaba batakushimanya takumanya ngo wakwata property ishobora kujisha nikireta obuzibu so patriotism netwegesa kugira ngo ebintu byo kwinvolvinga strike nibibi kandi baliyetantare. It is very funny. I always tell the people who stay in my homes, if you see I wake up in the morning and you're a girl and I tell you pick a broom and sweep there, it means you have no sense. Someone who's with sense should have seen that there is a problem there. Abebembezi bishomero rya Stagata secondary school nibagira ngo kwihomoranga gwa patriotism gutahamo emicena no kwikebuzo bikoroba. People around can bear me witness that we have not disturbed them to query anything because we have been anchored on 2 academic programs than in discipline, a reason for which we now produce these results. Amakuru agagasha kwa Anita Atkunda na Maiko Atwachire.
Omurebu wito murunzi tabaruka yokwe nyenda kumanyisa ngu ekireki amakuru twagakusyaho live ahari the Arena Villas and Hotel hihi na shero eyamakenke aho muri makenke omurembo urwambara kandi koko kureba n'umwanya gubonire munonga bine oburaro bine restaurant na hotel kandi bine na nebyo kurya birungi parking neye marira kandi na nemyanya ebiceke bindi ebyo kushemererwamo anuko twakukizaho amakuru gitu agecireki twagumizamo na namakuru minister webyo bwegese na nemizano Janet Kataha Museveni ayerekero kweraricera ahabwo muhendo ogwabana babishi abarukuza ombye mikono okugumana gucendera gubiroho kujeka beji 2024 abatendekirwe mirimo eyebye mikono omyogetari yemwe nemwe obutumwa bwa Minister Janet Museveni obumushamirwe Commissioner David Mubiru ayorekere okukwatwaho ahabwa abana babishiki obuteje imbere mu mashomo agebye mikono omu matendekero omwihanga. This signifies that enrollment of female is still low and needs to be enhanced to ensure gender equity. The ministry, through the Department of TVET Operations and Management, established a sponsorship to attract more female trainees and trainees with special needs in scarce skills courses dominated by male. Ahariabo abarukugaya ebyemikono Minister abashabere kwindura hamtekatekerejo. Always remember that your family is sponsored and invested a lot in you, whose values you must acknowledge and cherish. Abantu abakiro awingi abakurwa mu technical institutes na colleges tabakironda mirimo ready. So nanye ndamuterere government omungaro first of all to facilitate you. Ahabana 2024 abahereze kujwara ahitendekere rya Kyamuhunga Technical Institute erukushangwa omuru Bushenyi abeji 314 babire barya bishiki kandi abeji 2022 babire barya bojo. Work around the clock. This should not be the end of it all. Continue. The sky is no longer the limit. Intero muranga abantu mwena mutwara abana banyu ombi mikono. Omugandi mukuru wihanga ahamize abantu bakasese oku government erikuza kugumizamu ehamize ebyo kwerinda omucangeki. Ebi bigambirwe obu district ya Kasese ebirenejaguza emyaka 50 eyasya kurugetandikwaho kandi emikorekorerwa hakicayi ekya Nyakasanga omuri Saruti B Nyamwamba division o municipality eya Kasese. Obutumwa bwa President bushamirwe General Wilson Mbasu Mbadi or Minister wihanga ow'ebyobushubuzi hamwe n'amakorero. Government will continue to ensure maintenance of peace and security and the construction of the necessary infrastructure as a way of facilitating and attracting local and foreign investments to create jobs and incomes for Ugandans. Abanya-Uganda ho nabishibwe okutomu nkora ebigendererwa ebya manifesto ya NRM na mnonga okurwanisa obworo. I want to use this occasion to reiterate the NRM message on wealth creation and fighting poverty. Poverty in Uganda is caused by the fact that 38% of the Ugandan households are still engaged in subsistence farming, i.e. working for stomach only. This is dangerous in the modern era where all goods and services needed to sustain life must be bought with money. For us here, we are specifically in charge of security, and we are happy to report to you the security situation in the district. We read in Normandy camp, and we are every manning our borders. Godfrey Kabyanga or Minister wihanga webyakanyabwenje no kuhabura ihanga na washyikira hamukorogu. Emyaka 50 district yenu siyete tukwirabusa
ukabomba ibyo bintu byamabikoreka n'ibinene kutsibu betuke ebinene byamakoreka omwe myaka 38 NRM betu n'ibinene kutsibu tutroleri tubushitwe sinja obwembembetyo bwabereho kandi n'obureho ebirobe nabo tubabandire mu byalo of the displaced people